This love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plains as far as eyes can see. And this love is like the trees that are looking down on top of me. And this love is like no other. It's right where I wanna be. Nobody loves you like I do, and I never want them to. Nobody loves you like I do, and I can't get enough of you. And I don't ever want to. This love is like the church bells, as loud as they can ring, and the good man's face on his wedding day when he sees his bride to be. It's like a little girl. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili keluarga Bapak Haji Insinyur Haji Ismail Juma. Pertama-tama menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu pada saat ini mungkin kurang nyaman, oleh karena ya beginilah, kita punya lokasi agak sempit. Mudah-mudahan tidak sesempit hatinya tuan rumah yang menerima kita pada hari ini. Kemudian juga mudah-mudahan kita berdoa bersama sebentar, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. This love is like a mystery that's folding out in front of me. This love is like no other.